Khubleipi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kesengi kilong. Hikai ki doktor ya ki kena skul ban sumar bat penkhut ya laki benian. Thang ki Samla pule NEHU ya ka dulir CAA. Kerpat ke FKJGP ya ki bor distrik ban penkloy ki jingarap Shakilanot Iaiong. Ban Shongshit ka sengi tong dok kapat ba harat marnar. Tomantang ni apai Shaki Khubor ke ba kampanya. Katanan ka kwat ka khia ka sorkar Jylla langba ka National Health Mission NHM hakasan tarik Iaiong. Kalapan long ya ki jing hikai bat batai pat ba halor ka phang. Kumnu ban sumar khut ya ka shintur bat ki benyat haki kena St. Dominic Secondary School Nongdiwa West Khasi Hills. Kajing temu bakongsan kani kajing hikai pat ba. Kalong ban penrung haki kena ya ki jing melien babha ban le khut bat sumar khut ya ka med ka phat bat ya ka long renyeng long briu man briu baro ka wei. Hakani ka program lawan hikai bat batai da ka Dr. Tariang, District Medical and Health Officer na Nongston, baru Dr. LL Mausor, baru Dr. Dondor Nongsteng, hakinong hikai bat ki kena jong kani ka school. Nalor ki jing hikai bat jing batai, lapan long ru ya ki free medical check-up, syakitu ki bakwa bat ki badan kam ya ki. Lai sengub haru syaki kena school, da ki brut penkuit beniat bat ki Colgate, bakin pendan kam man lakasni. Is to avoid sweets and sticky food. Understand? Begini ban avoid ya ki bapiang bar ki babedna. So tu am ka paningkong do. Ka baar pan. Kalong baladang ibam, badang I will tell before going much further how all of you are brushing your teeth. Come maybe say ya should keep net of you. Now I'll call Dr. Dahom to come here and then paninga fi kumnota ban should keep net ki jong fi. Na prang jong fi kana sien si sngi fi should net. Kana sien. Si sien si sngi. Tanong lap si sien si sngi. How many times of you once a day? Rakti, so namanya Rakti, once a day. Oh ya, tas dia pun, but twice a day. Arsin sisngi. Ni ta. Mana mungkin seberat sisngi lu? Tak telah jawab betul, but shotang sisngi, but shot arsin sisngi, bom shot tawaram. Kinoy alam bat ki record jong ka seng ki Samla pule North Eastern Hill University Students Union NEHU. Hakajan miet santrik Iaiong kila thang ya ki ting shop jong menteri rang ba do Narendra Modi bat jong menteri ki kampo yeng kari India Amit Shah rengkat ki dulir jong ka ain Citizens Amendment Act CAA. Habakran syakila pathai Khubor usamla ban pen biang ruang ulaong. Nakaliang ka kenhun NEHU ka penremjur ya ka jingle ka sorkar India halor ka jing pentrekam ya ka CAA. Kinong yalam ka NEHU kila penremjuru ya ka jingle jo ka VHP ka ba kala tuklar halor ka jingja ha ichamati ka balapha da ka jingtho sya ka president jong kari. Down, 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 down. BBP down, 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 down. BJP down, 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 down. Down, 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 down. As a symbol of protest, Amit Shah and Modi, Northeast is not a refugee camp. Down, down, Modi. Down, down, Amit Shah. Down, down. Let's go back. Go back. Go back. Illegal immigrants, go back. Go back. Go back. We condemn CAA. Down, down. CAA. Down. Born in here. We condemn CAA. We condemn CAA. Down, down. CAA.
We condemn CAA. Down CAA. Down CAA. Down CAA. Northeastern state condemn CAA. Northeastern state का पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। हम जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न हैं इस चीज़ को हम स्वीकारते नहीं हैं। हमें हमारी जल जंगल ज़मीन की हमें चिंता है, संस्कृति की चिंता है, समाज की चिंता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ के हम लोग कोई कठपुतली नहीं है कि कोई भी आकर जो है यहाँ रह जाएंगे और हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे जल जंगल ज़मीन को नुकसान करेंगे। तो हम इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट है हम इसका आगे भी हमने विरोध किया है और आज भी हम करेंगे। और यहाँ आज हम इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और केवल नॉर्थ ईस्ट के लोग ही नहीं है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोग भी हैं। तो इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे और इस चीज़ को हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। थैंक यू। Citizenship Amendment Act 2019. I welcome you all and thank you for sparing your time with us today. I represent as a student from the student community of the Northeastern Hill University. First and foremost, as the student community of NEHU, we extend a hand of support to the organizations of prevailing which are present in the northeastern regions, whereby this protest has been whereby this protest has been started from the northeastern region. And also I extend the hand of support to the student organizations also under the banner of NEHU also. Why are we here today to protest against this act? Firstly, if we speak about the commitments that the government has committed in the previous years. If we talk about Assam, it has violated the Assam Accord also. And also, I feel that the northeastern regions, including all the states in the northeast of India, they are not dumping grounds for illegal immigrants. And that also, even if as notified by the government recently, that the northeast states are not PE mo bangila ipenya ini program ibarat halor ka jingeki ya kanika CE te nakaliang ka NEHU ka angi condemn mo ka jingle ka jong umudi bat Amit Shah buwanra ini ka bill wanra ini ka bill namar ba pindepet ba ngi hani ngi di tong rit pat te lada kanika bill ka trikam te kinong bangla kinwan kabumut Kinonyalam ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP East and West Khasi Hills Zone hakasantarek Iaiong kilahiar sa Shillong Mauro Lightdom kabahab hapo Mayrang CNRD block ban aimen siem ya kalong yin juga kong sinaris laurenyang kabala duono yala ikun pada ka yeng shong haka eryong kabala kruwit haka miet life huway tarik ulaber hajar kusa nakaliang ka FKJGP kalano jingarap da kasong pisa kum kadak joga jing ngolem syakani kalong ying. Kinong yalam joga ni kaseng kila kerpat berkentu ya Khubor joga block development bat Khubor Senshar district ban pensted kila jingarap syakani kalong ying kabalangat haki apot joga bor Mariam. tangan sapang mahau Nagalang jungi kung ka seng FKJP Eastern West Hill Zone mentangi don hungi ha kayeng jong i kong wat yung iba mat itu kejingjia bersusi ha katu ka amit sni ulai ha ka ba nagalang jung ka baka jia ka ka eryong lang thari ka bala panjab ni kayeng persem jungki nadu katanrayeng hadu ba wat i kumsim bru kila du no iwi ikun te nagling jungi kum kaseng yung sola bang susngap ndrei mentahi kumni ngilawan banmi bat pan wanmi kan yang tang man ai men sim nagling jungi namar ba ngidan hi takajis ngo pradok prasnam ba
pancus ngap do ngim skuhun kata kam sem ke jumi te hendri menta karnong ni sab dap dari jikban ba lawan ban kendu hang ni markman khantam i kpa ba i mi jong itu flog di bala khat nak nang ka perthai te nagleng jung isu ai ka jing kidbok kidugang ba nagleng jung kane ke jing kasem ba kidang ya dan berbolah kami ke bukai bakia bat ba kidang la ban roy porum pare khantam hakini gisi banwan bat kawe ngi suka batang ba bikin nang lat na kino jingjia ki ba serkhei ki ba walang shop hagi jungki te sakwe nakaleng jungi kum kaseng ni sukarpat ya kabor jongka sorkar pa kabadai khme habidi begini jingjia ka ba kumne ni suka ban kentu nakaleng jungi kum kaseng ba kin prestat ya ka kam ajingerap kumbala keren menteri rang ba hatu kesngi ba la kumno hapo kasapo prakanta kejingerap kala deban poi sikini kilongjing namar ba undi tang hakane ka longjing ba jia ya kane jingjia hane po shnong kumbala itu ki ba dipek ki ba halor ba dipek ya kane shnong ya dan kumba sispa sanpho ar tam gi longjing hakane ka shnong hendrei na pedeng kita sanpho tam gi longjing kila sakta habede be kane ka Iaiong te nakaleng junging sukuntu ya sarkar ba lakumno ba hoi kamdi ka basuk ba phin le ya kane ka kam hiap sim gi jingdon kam gi ba pher ring sukuntu ba la long bala sungom ha ban simkhia ya kane ka kam Karat mar ngar hakasan tarik Iaiong kala rakhe kemen ya kasngi tong do kha do penat do do wa pat ba jong ki khun ki hajar kumbala julong ka dustur ka riti nadu kulong kuma ya kani ka lek kemen tong do kha pat ba la penlong ha kapung mouthland harat marngar swaban ngam ha kani kapung la penlong ya ka duai ka phirat bat ka ngu ka demble da upaim Richard sim rat marngar rengkat ki longsan ki mansan banne bansa ka it ka hima ka dustur ka riti ka jingya it ya thon ka yakmen ya sngo si lang ha pedeng ukhun u hajar kum ka wei ka tunum yeng kum bala hikai da ki longshwa manshwa karat marngar ka de ka wei ki rat ka bahap ha ka jing pe jing khmi bat ka senshar ka khadar jong ka hima melim hathem ribhoi kani ka dustur tong do kha pat ba kalong shisin shisnem kum shiyeng shisem ha kani ka sngi kapung matlen kala sawa da kisur bakmen ki jingir khe phumut sadhai ki jingrwai ki ktin birya bat ki kenhoi ki risa ba lai phojat ki balami na ki rendang jong ki khnarit ki khon samla ki longkmi longkpa bat ki temen ki kro upaim Richard sim ran ula batai ki khun ki hajar ki hab ban bot thik pathik ya ki dustur ki riti ban tong ya ki dokha ha kani kasngi ambit dari leiru ban pendan kam da ki weipat ki tiar lait no tang daka shakhoi ha kani kasngi daka shakhoi la tong tang ya ki dokha ki ba ngat haka ka weipat ki dokha khun ni ki dokha badang rit ki lait no khnang ba kinang he nang san ha weipat usnem kani kalong ka jing hikai ya ulong shwa manshwa bambit ban bamdu ya ki do do wa namar ki long dien ru ki don kam ban beteng ya kani ka dustur ka riti shwa ban ngam sha la penlong ka jing pet benya ya ki shakhoi bakin long ki ba biang ban let na ka jing kwa rha jong nu karat marngar kan nang phu nang phieng hakipor bandang wan na ka jingdon kini ki dustur ki riti ki ba te song da ka jinga e shipara haka it kahima mai hap ka Litok. Kamu ini kamu. Kejumut yang kena kejinglet niam kedang dok sistem. Ba hadin ba kejinglet niam jangka
le niam apa ia mulong bagi krong kadan adin melade ka krong kadan ni yo bang yo krong ya kan ka balak niam ka tong dok ba ka be huleng Endang ilayo gadok ka gadok penanan noro gadok ka bayo nang ne ni sesat la syang ban ngin sa lesis ni pan ngin la sya hayin ki khatiman kata ka de ka jingkung yumi ong ka be huleng abang ni krong ya ka yo molong ro ngi yo klam ka jimbe na sim hima milen ni namla nomor karak marngar ka yo molong ni ha po hima milen kata ka de ka jingkung ka jingkung Lausnem tarik kasngi ngelaban kelah Henry manusnem nilai ningi welcome ya barok kikun ki hajar banangan noro gede ki balaban simbentapat ke dongkha ka de gajung ke ninamla dia wanang no ke bakrau batre jang ka himala ne naklan sukar ninamla ban ai dok khas mha nakane ka pung da ka bahiar batong do kila ada ka jengki bat kila ban rais ba hakaling ka sangki minamdon ka dustur ngabangin tong ban asma ba ya kino ki ba kibri rirong ba lane ke riu mi khma jong ka ne ka ya kan ka jinglen nyam ni khat ka be huleng sin system Khubor Memorial Higher Secondary School Umpling hakasngi santarik Iaiong Arhajar Arpusal kalapan long ya ke inter-school sports meet ke Bakatway hakabala wan ban shimbantalang daki school na kijaka ba marjan. Kakong M. Lingwa District School Education Officer kalalong kakongsan bat kalapli yakani ke lumpung ya lekai. Kikentien penslur ya ki Samla hakani ke lumpung ya lekai kalong. Thau bet ban poi syaki klur reach for the stars. Haka jingkran ka kong lengwa kalaya ro ya kinong penyad bat kinong hikai jong kani ka skul ki bala plila di ki kena skul ban penroy omtang haka bor jabing lengba ki kot kisla henrei kila ailadru ban roy ban san haka bor met lengba ki sports kala kentu ya ki kena skul ban mi syamadan daka akor kaburom para breu bat daki ketien badon akor Kala kenturu eki kena ban seilut ialah kisap kipong kenang ba nakane kamadan ya lekai ken poi syakliar jong kanam haki lempung sports bat syaki klur ba pernai ka sahid beneng. Hakane ka lempung ya lekai lawan ban ya shimbenta da prateli ki skul ki badon hakathan umpling bat na kijaka ba marjan. Haka march past ka umpling Presbyterian School kala ra ya kanam bandingkong bat board sa Khubor Memorial School na kalyang ki Shinrang. Kadba na kalyang ki Kentay, kanam lado lara da Khubor Memorial Higher Secondary School, bat kanam baar da ka Umpling Presbyterian School, bat ka St. Agnes Secondary School. Kikimi ki kparengkat bat ki khun ki kti lem bat ki pat ba na kidong jong ka Umpling, kilapun pu pen ping ya ka madan barok kawe da ki jan pong haki rong ki rup babonjat. Approaching the saluting dais from the Khubor Memorial High Secondary School Boys Contingent, the placard bearer Roderick Tang and placard bearer Nathaniel Talang. To all the March Past contingents, this is all what sports is about. It develops in you the discipline, the resilience. You have been there in the field in spite of the heat, and this will truly help you later on in life how to become disciplined in spite of all odds and circumstances that you might face. How to be resilient always. And I truly appreciate the efforts put in by all the stakeholders in training all the students who have taken part in the March Past contingents, as well as that welcome song, Reach for the Stars, which have been performed by the students of the school. Such a beautiful song indeed. To reach for the stars, we always have to aim high.
and it really shows the immense talent. This school is really a storehouse of talents. You have in the school these budding students whom have been entrusted by the parents to you for shaping them, for molding them so that they will be able to do well, to become responsible citizens later on in life. Sports build character as it teaches us how to work together in harmony. Sporting Hakasan tarig Iaiong ka St. Anthony's LP School Shillong kalapanlong ya ka 21st Annual Come Into School Sports Meet pasisngi ka balalong hadon Bosco Mini Stadium Lajumkra. Lawan pli kawe lama da uba I Karmalki, Director Urban Affairs kom Ukongsan. Lasenran ya Ukongsan da Reverend Padar Anthony Karkongor bat Reverend Padar Rafael Tan, Principal Jong School. Yaka inter-school sports meet, lawan ban penwai da uba Sylvester Nong Tenger, Commandant 6th MLP Battalion kum Ukongsan. Hakani ka inter-school meet, lawan ban ya shimbanta khatway tali ki school, ki bala pat ya ki kena school jong ki, shinrang bat kentay, rengkat bat ki kemiki kpa ki balawan ban pensngan, ban keangsla, ban kersan ya laki khun jong ki. Haka jingkran jong uba I Karmalki ulapan kan mau baka jingyale ki yarap shikat day ya ka kwet ka kya ka met ka phat bat ka bor perkhat perdan ka jabi ulakan tu ya laki kemiki kpa bakim day ban ai lat ya laki khon bakin penlut por than haki mobile ki video game ki computer bat ki TV baki khon ki day ban mi shamadan ban yale kai khnang ban yo ya ka met ka bakwet pakya Haka 100 meters Shinrang kini kilong kinong job. Sebastian Makri na Divine Saviour Higher Secondary School, Abraham Lapi, St. Edmund Secondary School, baru Jefferson Elysius Karwansuk na Stonyland School. Katba haka 100 meters kentay la job daka Elpidari Renja Divine Saviour Higher Secondary School, Maybell Nongkenri St. Rose Secondary School, bat ka Liza Mystica Pengrop Auxilium Higher Secondary School. Haka relay race kentay la job daka Kiddies Corner School, Auxilium Higher Secondary School but St. Mary's LP School. Katba haka relay race shinrang la ra ya kanam jing job daka Divine Saviour Higher Secondary School, St. Edmund Secondary School but ka St. Anthony's LP School. Yaka March pass shinrang la job daka St. Anthony's LP School, Kiddies Corner School but ka Little Flower Secondary School. Haka March pass kentay la job daka St. Mary's English School, ka St. Mary's LP School but Kiddies Corner School. We kindly request the chief guest to please come down to the saluting dais to take the salute. Approaching the dais, we have Providence School, Nanka's Camp as a flag bearer,
Remo Kongru, Commander, Adil Nancy, placard bearer. Their motto, every child in need is a messenger from God. Ka Voice of the People's Party VPP hakasantrik Iaiong kalapalat patba yaki matrekam manifesto nagabanta ke election MP Arhajar Arpusau da Dr. Kara H. Shen Vice President ha Hotel Ladybird Sosun. Ki matrekam bakongsan jaka seng VPP bakathmu ban pasat patba hakane ke election MP Lok Sabha Kilong bandawa pentrekam yaka inner line permit ban persya yaka lentirel ban penroy ya ki lenti sengkin ki surak ban penrung ya ka ktien khasi ha ka khrnet ka bapra ja ka riti sanshar kari India ka article lai spa hnyo phwe bat ki we si ke demokrasi PKP de pilaban sum tho ba ke demokrasi kamut ba pi sukut tang jet no mi pa pi ko we ka long da pi ngai kum kata ke demokrasi kamut ke demokrasi ka long once in 5 years and it ends there. Hendak ke demokrasi, ke substantive demokrasi, nak kita ke real demokrasi, period kami yang kata ke engagement with the authority, with the government throughout. Lene baru sansnan. Pihak pan ya tiku, pihak pan ya dimai, pihak pan ya tereng. Di nak kata kini ke jong ba himla ban dia dawa syabah nak parlimen. Kalau mau pakra, pihak ni kalau syabah nak parlimen ke parti ke kam. Apo parlimen lu ni don kam pipin lama haka India ki jogi pe tu ka tiba da famous law mo ti an di le kinong rat kan kam khai ke parlimen ne khai suro pe chwa tang ke tu ki lightly ki an ke ba sarkar BJP ka hapan wengno klanje tenata kana ha bangi kran chapang ke demokrasi pi dei ban pe ka kalau kira ben pe ka naki ya kata korkom bon pejika na boro kilia ni mana ban supai ka tang na wikalia tinga nga pi pej akan ni jinga keren ge jangan ge Jylla ge jungi I ko ma kibri ki pas tho kai ge demokrasi pi ko we ke representative demokrasi ke dan ni on the other hand pada ke dan ke ni ke jing ya ka jinga simbenta pare ka pasha bar jong ka legislature ko dan ka pi wa ban sha ke tho ka kai chi pi ko we ko ma ha ke India jungi ngini kan sungtu ya kene ka habangi dawa ku bi kini di penbo ya katin khasi ya ka it schedule kene ka mot ka thau ya pluralism pi ka Congress party ka follow kelane ka vote ya kata ka bangila banong hoi kinge ya pluralism hindi ka pluralism jungi kan very very limited kalau ka parit ka bakim ha Henry pinama pa ka ka India ka jungi ya ke pluralism dan kita kan jinglong kata ka rin dia ke jongi ba chong ek ba pun jai benri benan ka jong culture ka jong ka ktin kan ong pi ke India ke jongi ke future hi jong pluralism ka don ha ka regional political parties dan kim don ki regional political parties kam don pluralism kam tam harbe dei ba ke ethnic nationalism ethnic this regionalism ethnic identity ka pinnya khen hi ba pinnya board hi tang kata ka sarkar ka ba ka parti ka badon ka bala menthau sarkar ha Delhi ila yu I ba kamdon ka respect it ni ngano I ka we ka long ba ni ngin maintain the position ka ba ngin yo follow igani ya ka demand ya ka ban bo ka tin enjongi te punga ba pidon ki parti ha ke Jylla ke jongi ki ba Badai kitu ki Khubor ngila poi shika bakun tar hadu banginda ya shembiang Khublei Shibun.